Binukal nga tubig gibubo sa asawa ngadto sa bana. Usa nag-adlaw ang bana nahibal-an nga gapang hilabot sa mga kabataan. Daw kay ang asawa nakabaluman nga ang iyang bana gaabusar sa mga kabataan. Nagpabukal siya og tubig, gibutangan nag-sugar nga daghan kaayo, gipabukal niya ug sa dihang ang bana gahigda, gibubuan niya og binukal nga tubig nga naay sugar ang iyang bana ug ang iyang bana na sunog. Pati na sunog sa lawas. Gidala sa ospital apan namatay gyud. Daghang mga asawa nga nipatay sa ilahang bana ug nabuak ilang pamilya. Natoy akong hibaluan nga namatay ang bana walay cause ba? Unsa kay cause kamatayon? After many years, nakit-an nga ang diri sa bana kinadugta naman. Gibutang man sa asawa ang iyahang bana sulod sa sink ba. Ay parador dito ibutang niya sa sink na isiminto niya. Pila kadugay na konsensya siya, nagsaba dayon siya sa iyahang gibuhat. Na yung bana di adto. Ay dili din mo ang istorya dai, istorya mo dai kani. Ang bana gipatay niya pagkatapos kilansangan niya sa ulo. Dahil gibutang din ito sa sementeryo. Karon na dugay, after 5 years, ang bangkay ba i-transfer man na siya padulong sa lubong gyud, no? So kuha ang bangkay, pag ablin nila mga igsuon, oy, naay nakita nga tansang sa ibabaw. Mao din namatay ba na iya na yung gilansangan. Nabuak ilang pamilya. Mga igsuon, ngano naingon na ilang family? Ngano nagkabuka-buka ang ilang family? Ngano? Kaya wala nila gisunod ang sugo sa Ginoo sa Efeso mahitungod sa paghigugmaay o pagsamitar sa asawa ngadto sa bana. Okay, atong basahon ng Ephesians chapter 22 verse 5:22. Ingon dere, wives, submit to your own husbands as to the Lord. Oh, ang mga asawa ang unang gisugo. Mga asawa, pagsamitar kamo sa inyong mga bana as to the Lord. Ano ka ang mga asawa giuna pag sugo ba? Kay kini mga asawa man God, usahay dili mo samitar sa bana. Mga asawa, pagsamitar kamo sa inyong mga bana. Mga asawa ha, bisan pa man og ikaw professional na okay, maestra ka imong bana kay trabahante lang. Principal ka imong bana kay security guard lang. Dapat magsamitar gyapon ka sa imong bana. Ug ang pamaagi sa pagsamitar nimo sa imong bana, susama nga ikaw nagsamitar sa Ginoo, no? Pag-submit sa imong bana, pagpaubos sa imong bana, i-respect imong bana, susama nga ikaw nagrespeto o nagpaubos sa atong Ginoo nga si Kristo Jesus. Verse 23. For the husband is the head of the wife. Ang bana maoy ulo sa asawa. Oh, ang asawa ha, bisan pagdaho kag income diha, ang ulo sa iyong pamilya ang inyong bana. Wala na ilain pa. Unya pa, nalimot kong sulti, submit to your own husbands. Amba ko, na word nga own. Uy, sa imo radyo kang bana mo submitar, ha? Dili sa uban nga bana, kundi sa imuhang bana. Kung kinsa man ang bana nga imong gipirmahan nga nag-aido ka sa iya sa kasal, didto ka magsubmitar. Wala na lain pa. O magsubmitar ka sa iya as to the Lord. Nay pangutana. Dawi Pastor B, kung ang bana magsugo sa kagdautan, ako bang tumanon o dili? Of course, dili mo tumanon. Magsubmitar ka as to the Lord. Kung sakto iyahang kung Dios nun, kung kababuton sa Ginoo ang iyahang gisulti, tumana ka na. Pero ganik ipamaligya ka og kanang droga, ayo og kanang uyon. Baka ibugaw ka. Kaya na mga bana daw kuno dito sa Manila, nga ginagamit nila ilang asawa para mangwarta. Ay ilang buhaton, ay ilang asawa dalon nila sa daplin sa kalsada daw ipakig-sex sa mga Amerikano, sa mga kwartahan, dayon naday kwarta dayon. Mga igsoon, kung ang bana nimo ingon na ayaw siya tumana. Ayaw pagsabitar sa iya ha. Pero ganay kung ang iyang sugo is panglimpyo day, panghugas plato day, paglungag day, gigikan ko sa trabaho. Kana wala na problema. Musabitar ka na mga igsoon. For the husband is the head of the wife. Ngano? Kay ang bana mao ang ulo sa asawa. Dili gid na mahitabo may isang mabaylo nga ang bana maoy maander sa asawa.
Ang bana ginay ulo sa asawa. As also Christ is the head of the church. So sama nga si Kristo mo'y head sa church. As He is the Savior of the body. So, magsubmitter ka sa imong bana tungod kay ang bana nimo susama kang Kristo nga mo'y head sa church o Savior sa body. Kana bitaw inyong bana mga babae, kasi may mga babae di ani be, mga babae. Kana inyong mga bana mo na Savior nimo. Mo na moluwas nimo. Ikaw weak ka nga vessel. Ang bana mo ay maghatag kanimo og salvation. Aning kalibutan nun bitaw nga waitan wa kay pagkaon siya mo supply pagkaon. Ang mga bata nimo dili ka pa-eskwela sila kung ikaw lang o ang bana mo ay magtabang sa imuha. Mo na trabaho sa bana. Sama ni Kristo Jesus nga mo ay Savior siya sa church. No? Aba adre. So ingon anak na siya, no? Balintang. Balinta kay Saba kay dito. Saba dere dili. Ay, Ginoo ko. Nagklat-klat tra ba di ani? Isbog may. Igang. Bis na ako sa gawas, igang. Hayagan ako eh. Hayagay ko no? O tungi, o kana, ngit-ngit gamay. Hayagan ako eh. Nagoy, na yung mga daghanang hatag o star. Salamat sa inyo ha. Wala na akong na-mention ninyo mga ngalan. Plaster sa ako ha. Plaster ko. Okay. Saba kayo dito sulod. Ganyan ang laba. Sagdil lang. Paningot pagig kong karong gabi eh. Kung ayun akong ulo kay mura og kuan. Okay? So padayon kita. Dili saba dia pastor gudi. Oh. Nagulan diri oh, nagulan. Nagkilat-kilat. Muda ko prabadaw ko no ni kilat ang atong cellphone. Atong yampo nga dili lang rakpon ba. Si padayon ta. Padayon ta. Good news, nagkapalit na ko Rockwool. Dili ni akong balay. Nag-abang lang akong balay. Nag-abang ko kwarto sa ako ang balay. Apartment bali. Mahal kang yuta, mahal kang balay. Magabang-abang lang ta. Kabalo mong abang lang ko diyan eh. 1,300. Ang bulan, libre kuryente, libre tubig. Diba? Igrasyahan ta sa Ginoo. O padayon kita. So, gwapo kang imagery diri mga igsoon sa love relationship sa banag asawa. Sama daw kuno nga love, sama daw kuno nga ang church nagsubmit ka Jesus, dapat pod nga ang asawa magsubmit pod sa iyaha nga bana. Ang bana dakong role sa iyang asawa kay siya mo'y head, kadula siya mo'y savior. Therefore, just as the church is the subject to Christ, so let the wives be subject to their own husbands in everything. So sama nga ang church subject ka Jesus, dapat po kamong mga asawa magpailalom sa inyong bana in everything. Laher ba no? Basta ang asawa dako og tingog. Kanang ang asawa kay alpha, ang bana in taon ga lungkoy-lungkoy lang. Daghan ko nakakita mga isuon nga ang labi ang bana bitaw ni Wang, yang asawa dako kay lawas. Wa gyud, wa gyud tingog ang asawa gyud. Oy mga asawa ha nga mga Kristohanon, hinundom me. Bisan pag unsa kagamay na imong bana, nya dako ka nga babae, magpailalom gyud ka sa imuhang bana tungod kay mao kanay sugo sa Ginoo. Kung dili ka magpailalom, nakasala ka atubangan sa Ginoo. Pastor, bugo man akong bana pa sa bugo kayo, di ka balo mo desisyon. Uy, kung bugo imong bana, di ka balo mo desisyon, tudlo yun sa akong pag-decide. I-train mo. Mao ni ma'am, mao ni maglantaw mga videos. Aron nga siya mag-mature siya pagkatapos kabalo na siya mahimong maayo mo decide.
Ha? Mm. Okay. So, manay mga plano sa inyong balay, dili ka mapalit laglargo. Kita ka nga kulang ang mga galon. Ah, dili ka moingon nga di ka mo largo palit og 5 ka galon. Mosulti sa ka han, mabalik og 5 ka galon. Okay lang ba? O, mananghid ka kay dako man ang away. Basin daig naa siya gibudgetan ni adto nya ni kalit lang palit og galon ba. Iya man ito ipalit og kanang pesticide di ay ba para sa mga hayop, ay para sa mga hayop, para sa mga sagbot, no? Ha, di ba? So, need kayo mga igsuon nga mag-submit ta jud ka sa bisan unsa nga mga buhat sa inyoha nga balay. Anya, adto na po kita sa mga husbands. Oh, kung ang asawa dapat mo submit sa bana ang sa minorya mangita pag asawa uno na parata. 26, husbands, love your wives. Mga bana, higugma ang inyong asawa. Kay kung di nimo na higugmaon imong asawa, basin maabot ang panahon nga bubuan ka nag-ininit. Ala. Naka-remember mo ato kung example ganay ha. No? Ningita maglain ang bana. Iya magipang-rape ang mga bata. Apil lalaki iya hang-rape, diskontento siya sa iyang asawa. Adi, unsay gihibuhat sa asawa, nagpabukal og tubig. Pagkatapos ang binukal nga tubig ibubuo sa iyang bana. Abi mo dili lang baya kana nga insidente nahitabo sa Amerika, diri pod sa Pilipinas. Ang bana sige pangulata. Taga-uli sa balay hubog ang bana pagkatapos sumbagon niya iyang asawa, sumbagon ang tiyan, sumbagon ang nawong. Di unsay nahuna-hunaan sa asawa, mubalos ko. Sa dihang ni uli ang bana, gipalangga ginya pag-ayo, gipalangga ginyang maayong bana. Unsay ang gibuhat? Gilutuan og pagkaon, sinabawng isda, gipakaon, numbag pero gipakaon gyapon niya. Katulog ang bana. Katulog perting hagok sa bana. Paghagok sa bana, gikuha dayon niya ang binukal nga tubig daw gibobo diri sa baba sa bana basta pos nga ang bana ug dayon namatay in tawon ang bana. Linakagay pa in tawon. Linakagay sila sa kalasangan. Gibalita man na sa radyo sa Bukidnon. Linakagay sila sa kalasangan pero wala jud kaagwanta ang bana, namatay gid siya. Kay grabe ang burn sa iyang lawas. So bana, para dili na mahitabo sa imo nga ang asawa nimo traidor sa imo higugma ang imong asawa. Kini bitong word ring nga husbands love, kining word nga love is agapate, man siya agapit or agapate sa Greek ba? No, agapate ang spelling, agapate, agapao. Usa kini ka gugma nga unconditional, wala kini nagbase sa imong emotion kundi nagbase kini sa imong commitment, nagbase kini sa imong decision nga imo siyang higugmaon. Mao kini nga klase ang naa dire nga gugma. Bisan pag imong asawa dili na angay higugmaon tungod kay daotan na kinaiya, pero ang sugo sa Ginoo is husbands love your wives. Higugmaa ang imong asawa. Nganong gi-command man ni? Kay naay time nga ang bana mawad-an na og gugma sa iyang asawa, wala na kanang feeling ba sa affection sa iyang bana ay asawa. Labi na ang asawa bitaw kanang matigulang na, mukunot na ang nawong, mukunot na ang dire, then dako na kay bukton, then dako na og tiya, dili na sa maglawas sa una nga tsada, dayon medyo sa puton na pod ang asawa, nya kulot na kanang ang bana na daw kunoy time nga ang bana mawad-an og gugma nga feeling para sa iyang asawa. So ang command sa Ginoo is love. Husbands, love your wife. I-command yun. Kay matud pa mga igsoon, kung kabalo pa ta mohigugma, dili na ta i-command nga mohigugma, no? Pero kay di man ta kabalo mohigugma, na may tayo nga mo up ang gugma, i-command ta nga mohigugma. Si Christine Hermosa og si Soto, gipungutan na sila unsay sekreto sa ilahang long-live nga relationship. Ingon nila, ang sekreto na mo mao ang Ginoo. Siya mo'y sentro sa amo ang relasyon. Og dayon, love, gugma. Wala gabase sa feeling. Kaya abal bitaw ninyo, naagay time nga ang asawa og bana mag-uban nga wala sila feeling sa matag usa. Murabag mamatay ang feeling. Tinuod na. Daghan kog na donggan nga mga lalaki, mga amigo nako nga mga minyo na. Murara ko no niya kapuyo-puyo lang ang iyang asawa, wala ko na siya feeling sa iyang asawa.
Karon kay moabot man gina nga time nga medyo mawala imuhang feeling nga gwapo para sa imong asawa, katong tamis pa nga feeling medyo mawala na. Ang sugo sa Ginoo, husbands, love your wife. Ang love diri mga igsoon is action. Ang love diri is action nga dapat mo buhat jud kag effort sa pag-care o sa pag-protect sa imong asawa. For example, pag birthday niya, magpalit ka og kanang regalo. For example, kanang Mother's Day o magkuha dayon ka og kanang cake. Mag-order ka, Happy Mother's Day ma. Happy Mother's Day ma o Happy Birthday ma. Wala na ang buhaton dapat sa bana. Dili kay magdepende ka sa imong emosyon. Kaya kung magdepende bitaw ka sa emosyon mga igsoon sa imong relationship sa imong asawa, ay wala eh. Mawong kagid yung pamilya. Kaya dili ba ang tanang emosyon kay puro sa ingon ana eh. Tagamata nimo sa buntag kay, wow, gapas akong asawa, oy, kiss ko bi. Dili ba gud na mga igsoon. Na bagay tayo nga pagmata nimo kay nagtagbo pagid nimo ang nawong baho pagig ba agoy. Dili ka makaingon nga, wow, tsadaha kayo sa akong asawa. Dili ba? So kung basehan nimo ang imong emosyon, wala, magbulag mo. Nagbulag mo kay ang isa pala utot kayo. Nabi na istorya na. Nagbulag sila sa iyang banag asawa kay ang asawa say pangutot. Madugag-dulog, marunag yung mama. O, tinood, bitaw na. Pero, naki-commitment. Kato inyong ipagsumpaan nga, till death do us part. Imo gi-commit imong life sa iyaha. Nagpinirmahay na mo, in the sight of God, you are one flesh. Pag faithful ka na nga promise, maigsoon, bisan pag unsay mahitabo sa imong asawa, bati man na iyahang nawong, o magpabilin siya nga gwapa, mag-stay jud ka sa inyong marriage. Amot lang ba, ngano ba ka ning uban? Nga, mangita maglain. Ingon ang uban, mangita daw kuno siya glain tungod kay ang asawa, bati nagnawong. Di man rason, oy, nga mangita kag lain kay imong asawa, bati nagnawong. Ang tinuod nga rason, nga nangita kag lain, kay makasasala lang gid imong kasing-kasing. Nga naman lagi na uban nga mga konbe, mga lalaki babae, tigulan naman, 20 anyos, 80 anyos, sila magyapon na nag-uban. Nga bati na kagnawang ang asawa, bati na kagnawang ang bana. Sila yapon kauban. Ngano? Kay faithful sila sa ilahang commitment sa matagusa, nga sila gyud ang magdayon hangtod sa hangtod. Lagi, bahog baba, di na mag-abay. Uy, mag-abay gihapon. Mag-abay gihapon, magdalikdan na ilang. Ingna po nga panot, bras po dahan. Kay, toothbrush sa imong asawa aron nga humot pod. Labi na mga igsuon, labi na mga bana kana inyong asawa busy na kayo sa balay. Ikaw gikan ka sa work, imong asawa busy ka timan sa anak nimo nga 3 ka buok, 4 ka buok, manghinlo sa balay, manglaba, maglutog sudan, maglutog kanon, daghan kayo trabahoon. Pag uli nimo ana, makaingon ka nga, wala ka naligo mi, wala ka naligo ma. Uy, wala gid time sa pagligo kay mapas mo siya kay gikan pa ng lamba. Di ba nay nga na? Ikaw nga ba na imbes nga moingon ka nga di na ko nimo oy kay baho-baho naman ka, wala kay pangatiman sa imong kagulingon. Dapat moingon ka nga pagka-blessed gid nako nga bana. Kay nakaasawa ko kugihan nga asawa. Ginauna niya iyang mga anak kaysa iyang kaugalingon. Haylas bebe, gwapa ka imong asawa, unya mga anak nimo, mga miot kaayo, mga baho kaayo, mga ingak. Di ba? Oy han, ngano gwapa kay imong mga anak kay mga bati kay mga nawong lagi. Unsa man naahahan? Dili niya love imong anak, love niya iyahan self. Unya basin pag naipuruhan nga naanay laing lalaki. Husbands, love your wives. Just as Christ also loved the church. Just as Christ loved the church. Kung unsa kadako ang gugma ni Jesus sa church, ingon ana po dapat ang gugma sa husband ngadto sa ilahang asawa. Ang love ni Jesus sa church is bisan pag ang church is kaaway niya sa unang panahon sa dihang dili pa kini member sa iyahang assembly, pero nagpakamatay na si Jesus para sa people. Ingon pa sa Romans 5:8, God commended His love toward us
in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sa dihang kita makasasala pa, si Kristo namatay para kanato. Ingon ani ang pagpakita sa Ginoo sa iyahang gugma, sa iyahang mga tinubos. Maizon, ingon ana po dapat ang atong gugma sa atong mga asawa, no? Nga bisan og naay time nga kaaway mo sa imong asawa, oy love yapon ng imong asawa, oy. Ingon ra pod sa Bible nga love your enemies. Oh, wa jud kay lusot bisan pag imong asawa enemy na nimo, naya po verse nga love your enemies. Unsa ang pag-love, pastor, nga wa na mo koy feeling? Unsa ang pag-love nga wa na man kay feeling? Nasumahan naman ka sa iyahang nawong. Tinuod ra bagid na ginaingon mga igsoon nga mangita na pug laing putahe. Kay daghan man jud koy nakit-an ni ana. Nga nasumahan na siya sa asawa, bisan iyang asawa gwapa pero nangita gid sa lain nga babae. Oh. Nasumhan. No. Unsa ang pag-love nga na makay feeling sa iya ha? Ang pamaagi mao ni. Muhatag lang ka bisag wala kay feeling. Pero kay nakita nimo nga right nga muhatag ka gift sa imong asawa, oy muhatag ka gift sa iya ha. Ingon na ang love mga igsoon. Example. Unsa may akong ihatag diri ha? Okay, break time. Hay, buka din ako makakuan ba? Hay kayo. Mapasaylot tapito kapito ingon ni okay. Waltz Caberte, Joylyn Coltard, Mutya Tion Mutya. Maayong gabi, Pastor, watching Hong Kong. God bless, Pastor. Salamat sa adlaw-adlaw nga pagwali sa pulong. Villa Franca. Welcome, ma'am. Villa Franca, Tabubo, Evelyn. Butbot na pastor nga, wala na kay feeling kay kalibutanon man ang gugma, pero iya sa Ginoo magantos ka, oy. Actually, naagi time nga mawala ang feeling. Tungod sa kasuko, bitaw nimo ni Pauline na ang dako nga kasuko, kay nakasala siya dako kayo. Nawala na imong feeling. Daghan man kakahitabo ingon ana. Ako amigo katong chairman sa Kitubo, wala gyud say feeling sa iyang asawa. Kabalo mo, ang tinuod na siya dili karon nga chairman na sa una nga time. Sa una nga time, nag-upuyo siya sa iyang asawa pero ingon niya dili niya love iyang asawa as his wife. Murag igsuon na lang, mura na lang og kanang murag dili gid ingon nga sama sa paghigugma sa asawa ba kay nado siya first love. Ug katong babae mo gusto iyang love, dili iyang asawa. Pero kay sila may nagminyo, iyang giatiman iyang asawa. Gipakaon, wala kulataha, inatiman, pero dili gid niya love iyang asawa. So sama sa paglove niya, atong niadto. Until such time nga iyang gi-accept nga mao naman akong asawa, mo gini akong higugmaon pag-ayo. Akong i-priority ni siya kaysa niadto. So na yung na mga igsuon. So, ang command sa Ginoo is love your wife. Unya, kung mag-love ka, just as Christ also loved the church and gave himself for her. Kung mag-love ka, nagyoy giving sama ni Kristo. Gihigugma niya ang church, ug dayon gihatag niya iyang self sa church. Imposible mga igsoon nga love ka sa Ginoo pagkatapos wala siya gihatag kanato. Ang pinakadako nga timailhan nga ang usa ka tawo nahigugma sa imuha kanang muhatag siya regalo sa imuha. Sama sa amahan. Love kita sa amahan, so naghatag siya regalo sa atoa. Si Jesus. Ug si Jesus pod gihatag po niya iyang self sa atoa. Ikaw pod ba na kung nahigugma gid ka sa imong asawa, manghatag kag regalo sa imong asawa? Dili ka ikaw ra sig pangayo, pabor. Dili. Ikaw muhatag ka sa imuha gyud nga bana. Asawa, tagaan nimo siya og sanina nga bag-o. Kung nakita nimo nga baho-baho niya iyang ilok, o palitan nimo siya og deodorant. Kung nakita nimo iyang sanina, gisi-gisi na nga pangsimba, gamay na lang kaayo nga pangsimbang sanina, palitan nimo siya og sanina. Gamay lang na nga action pero malipay na imong asawa. Magkaingon imong asawa nga importante gid ko para sa iya ha. Kay iya ha makong gipalitan. Unya, ang gihatag ni Kristo is He gave Himself for her. Ang iya gid mismong kaugalingon,
iyang gihatag sa iyahang asawa. O, kamo po mga bana ha, dapat ang inyo gyud nga kaugalingon inyong ihatag sa inyong asawa. Ayaw paghunaw na nga kini katunga ra sa kong lawas mo ihatag sa kong asawa ang kini mo'y ako ani. Rong ang imong tanan imong ihatag sa imong asawa. Kay ang tag-iya sa imong lawas bana ang imong asawa. O bana ikaw po'y tag-iya sa lawas sa imong asawa. No? Now, ayaw ihatag inyong lawas sa laing babae, ha? Ang imong kaugalingon, imong pagbati, imong kalag, imong espiritu, ang imong lawas, imo nang ihatag ngadto sa imong asawa. So sama nga ang Ginoo naghatag sa iyang kaugalingon ngari kanato. Dili ba? Of course, ato magihat atong life sa Ginoo ba, pero ato po nang ihatag sa itong asawa kay himo matang one flesh, di ba? One flesh na mo mga igsoon. Sa dihang nag-sex ka mo, actually ang sex bali ug ang kaminyoon mabalin ang seremonya nga ang banag asawa mahimong usa ka unod. Usa ka unod. So usa na mo ka unod. So kay ikaw tag-iya naman kasi mong asawa, imong tibok nga pa ikaw imong ihatag sa imong asawa. Ayon na ginaihatag sa lain ha. Kay kung ihatag nimo na sa lain, nakasala ikaw batok sa Ginoo o batok sa imong bana. Okay. So, do kita sa break time. Kung abi bitaw ninyo, kung bitaw time nga ang inyong bana, kung inyong bana, salbahis na ka inyong bana, nga nanakay hunahuna nga, mayon ka nga, may patok akong silingan nga lalaki, okay, buutan kayo, pero kini akong bana, kanang, di kabalo mag-atiman sa ako, may patok kayo, pamansin sa ko, kini akong bana, bitter kayo sa ko, sige kasuko. Kung na bitaw bitaw nga ingon anak bitaw nga ikumpara nimo imong bana sa imong silingan, undangi jud na. Kada ko ang puruhan nga ikaw makapangabit. Mas smile ito imong silingan sa imo ha. Mo smile po dayon ka, mag-chat, mag-text mo, hanto dayon nga magkasabot mo, nga magtagbo mo. Undangin na. Ang imong ihuna-huna, dili siya, kung dili imong bana ug ang Ginoo bag-uha akong bana. Kaya nga maiwasan nimo ang imuhang imo bitong pagpangita bitaw og mag-care sa imuhang kay kining mga babae affectionate man gapangita ni sila og kanang gapangita ang mga babae og kana bitaw mo mulambing sa ilaha mohatag og wapo nga emotional nga care, emotional nga touch gikan sa usa ka lalaki. Nya dili na mahatag sa lalaki na magsige nagpangita ang babae mo nang uban nga mangadto mangitag laing lalaki. Ang lalaki po, dapat po, sa asawa ra jud ka magkuan ha. Usay po kini mga lalaki kay may pangmotor kay ginaliguan pa. May pangmotor ginapalitan pa og shampoo. Sino pa kay motor pero ang asawa wala atiman na. Ang motor humot kaayo, ang manok humot kaayo pero ang asawa baho kay wala atiman na. So atiman na gid ninyo inyong asawa oy. Eron pod nga ma-feel niya nga love jud sa kong bana, special jud sa kong bana. Abi bitaw ninyo, kung inyong atimanon inyong asawa, mo bumirang biya na. Mo atiman po nagbalik ang inyong asawa sa inyo. Oh, ingon ana manggod na mga igsoon. Kung gusto ka nga mao nay buhaton niya sa imuha, buhatan na una sa iya ha. Timplahan nimo gatas kung kapuyon siya. Madugay bisan pag maldita kay na imong asawa, gikapuy ka, magkahuna-huna po na siya nga ako pong timplahan akong banag kape. Maluk mo yung magunaan kasing-kasing sa tao. Labi na og mahilantan ka. Kung sa una, hilantan ka, di ka ni atimanon. Pero karon iya naka atimanon kay nakita man niya nga, buutan na ba ning bana sa kuwa? O, karon nga hilantan siya, ako na po'y atiman sa iya ha. Ingon ana ba, mahitabo mga igsoon. Okay. Unsay katuyuan ni Jesus ay unsa may purpose ni Jesus nganong iyang gihatag ang iyang self sa church. Ingon niya that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Para kuno nga iyahang malahi, masanctify ang church. Malahi gikan sa kangit-ngit
ngadto sa kahayag. Mm. Pinaagi sa iyahang nga dugo. O kini mahinluan pinaagi sa paghugas sa iyahang pulong nga mura og tubig, no? Washing of water by the word. Actually may isoon kini bitong water dire. Dili kini water katong water baptism ha. Kundi dili pulong kini siya. Daghang gahon-ahon na nga kining water dire sa Ephesians 5:26 is usa kini ka water baptism. Mahinlo ang tao pinagi sa water baptism. Wrong interpretation. Kaya kung basahin niyo ang pulong sa Ginoo, dili na water baptism oy. Usa kini ka pulong sa Ginoo nga gipakasama sa usa ka tubig nga mohinlo sa tawo. So gihigugma ni Jesus ang church aron nga ang church iyahang malahi ug mahinluan sa iyahang nga pulong. Maison mo po ni higugmaan ninyo iyang asawa mga bana kung mga lalaki, higugmaan ninyo inyong asawa aron nga ang inyong asawa maputli iyahang kinabuhi. Maputli ang iyahang kinabuhi kung inyo siyang higugmaon. Kung dili nimo higugmaon imong asawa, mosamot og kadautan ang imong asawa, mosamot og kabulingon ang imong asawa og kasing-kasing. Pag higugmaon nimo imong asawa bana, ang imong asawa mulimpyo, makabulong higugma sa imo, makabulong mag-care sa imuha. That he might present her to himself a glorious church. Oh? Gihatag ni Kristo ang iyang self sa church para nga mahinluan ang church o ma-present niya ang iyang church nga glorious church, beautiful church. Atong i-apply sa banag asawa. Bana, kung imong ihatag po imong self, ang imong kusog, ang imong sapi, ang imong time, imong love ngadto sa imong asawa, ang asawa mahimo ng beautiful nga asawa, mahimo ng glorious nga asawa. Makaingon ang mga silingan, blooming lagi ka day, blooming lagi ka. Ngano, puno man sa pagmahalikan sa bana. Smiling kay ang asawa. Ngano man, wala man magkulang ang bana o gugma sa iya. Pero gani og kanang ang bana nagkulang-kulang og gugma sa asawa. Na, ang mahitabo niya na, ang asawa, dili na pud ang asawa smiling. Sige lagmugot, depressed kaig naong. Kaya sige yamiran sa bana, sige magsingkan sa bana. Kuwasa na ko, bitrapo bi. Labis sila siya na ko bi. Unsa man ning balaya nga umaatiman. Sige ra kasuko, no? Wala. So, mao ka na atong topic karon mga igsuon, no? Okay. 28 basa kita. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Ingon diri mga igsuon, ang mga bana kinahanglan mohigugma sa ilahang mga asawa susama nga nahigugma sila sa ilang lawas. Siya nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma sa iyang kaugalingon. Bana, unsaon paghigugma ang asawa? Higugma ang imong asawa, imong misis, susama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Kung imong kaugalingon, imong gipalitag sa nina, imong asawa palitan nimog sa nina. Kung imong kaugalingon, gitagaan nimog magkaon, imong asawa tagaan nimog magkaon. Kung ikaw nagkaog durian, imong asawa tagaan nimog durian. Kung ikaw nagpalit og ticket, palitin po siya og ticket. Ingon na ba mga igsuon, dili kay pagabot sa balay, magdinalo mo, no? Ikaw rin kaon-kaon sa durian, ang bana, wala nimo pagkauna. Imong asawa, pagkauna, no? Dili mao. Ang Bible kasulti, bana higugmaa ang imong asawa susama sa paghigugma sa imuhang kaugalingon. So, diha lang ta kutob. Ayong gabi sa inyong tanan. So, blessed evening kaninyong tanan. Kumusta naman mo? Okay, magbasa kita be sa inyong mga comments. Ay. Sugod kita ka, Mosodon Felix Mabangkit. Praise the Lord, hallelujah. Oh, praise the Lord, hallelujah. Arlene Mendoza, Mojud Pastor, dapat sa magtiayon, isintro jud si God kay ang Dios gugma. Dapat naadjud ang panagiusa. Oh, isintro ang Ginoo. Actually, gigamit ni Paul Pablo ang example ni Jesus on how he loved the church tungod kay gusto ni Pablo nga awaton nato ang love ni Jesus sa church. Dapat si Jesus po ma-center sa ato ang church, no? Ato ang marriage. Annalyn, bulahan pa ang bana kay pastor namatay na gani ko kabasada kay hayag kayo. Amen. Journally, mga gabi pastor, mga gabi Musodon Felix Mabangkit, J. Maisa, ganit tapat ang gawin. Amen. Juby Lubisto, amen pastor. Ibing
Glosa, Luzon. Truth, Juna Pastor, salamat kayo. Amen. Christina Luanaban Sumeli. Mark Villacampo. Uy, salamat sa stars. Salamat sa stars. Bernadita, may gabi diha. Leonarda Binalte. Amen, amen. May gabi diha sa inyo. Taas kayo inyong mga comment. Di na ako mabasa. Basta taas kayo kayo. Ang, dito ko sulod sa balay, be. Ay, giloo ko. Okay na dali. So. Thank you, Lord. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong nili Padura, Himildas, John Michael, John Ombon. Bro, lang ko sa relihiyon nimo, Christian Baptist Church. Tunako, salamat sa star Tunako ha. Tunakaw. Mabuhat na usa ka bana o asawa pastor kung naa si Kristo sa iyang kinabuhi. Tinuod na. Amen. Ni pastor, salamat na dunggan akong kahibalo may tungod sa mag-asawa. Jubilin. Oh, amen. Amen, ma'am. So, John Michael. Kuha niya ko New King James Version niya akong gamit. So, Sarah Wahing. Ayan, Apur. Mayong gabi sila. Okay, welcome Judith. Yuffie. Leonidas. May gabi dia. Joy, may gabi. Uy, sa Malay-Balay. Sa Malay-Balay. Di ako nag-eskwela sa Malay-Balay sa una sa nasuli. 5 years naman pag-eskwela di sa nasuli sa una. Joylyn Hilario. Hilario naman nasa Quezon ba? Nadi sa Malay-Balay. Annalyn Apari, Pastor. Amen. Salamat, Annalyn. Chris Pahuyo, Igaw. Salamat. Leonardo. Ano to? Okay. Ay, sa akin marag. Nawala man. Alan. James. Archie. Dito na basahon. Dito na basahon. Ito yung bus. Karo dili makakon. Wala siguro. Ako na giduol kayo sa kamera na murag basi makaon mo diha. Unsa ang Biblia ang gamit nimo, Brad? Kuha na ra. Mano yung Biblia ang gamit? Bernadette, thanks Pastor Fellowship. Amen. Amen, Bernadette. Ningas ka. Udlanyer, no tiyogayong na. May gabi diya sa inyo. Kumusta man diya sa inyo ha? Dire kay nagabi Janelle Jibong. Okay? So, diha lang tayo kutob karon nga bi siguro. Dayon ugma mag-escort ta about sa padayon to tong Romans chapter 4. Mag-escort ta tong Romans 4, no? So, welcome sa inyo Gwen, Dale, Benji, maayong gabi, Roland. Zamboanga del Sur. Di sa Zamboanga, uso pa ba di ang barang-barang sa Zamboanga? Di ma'am, agilang ma'am. Uso pa di ang kwan sa Zamboanga? Kaya barang-barang. Uso pa di ha. Ruby, may wasawas Cervantes. June, may gabi, shout out dere sa Bansalan SBC. May gabi sa inyo ha, sa Bansalan. No? Leo, Quezon, Sir, good PM, aslan ko, itudlo ba sa Bible ang pagsaulog sa kalag-kalag? Wala man. Sa Monte, Yonox, Juvie,